tun chung kan video a chuanin kan muang khian pukros thanga music video tharber hallelujah ti nia kan en howanga kan re khodonia hey youtube phi na khoi thin kan ti te video entry te chuanin pukros thanga hi chu ashalo tu hi atlem zo kan ni to ring hela chu tiang khopa mi puilom hlole mi pui ngai nat hlo te po chu nia youth icon ma dei to khanin lps comedian star sa te tin chen khat page profile ta te po lo in nek ton ti kala mu chi lo ke phe chuanin engpo ni se chung zong ina entir chu pukros thanga hi mi all rounder ve tak zong ani ti hi ania hey Victor Das Scavenger hianin recording ati sakni tura kanga ya ala kan lu ma in description khi kan share lok teang youth icon la ya cross alo zai zana la record pui kalo tiam to angin kan record zo ta e atia pu Victor hen lo tiam nge ni hei po hi ka hriat puye ama la phu ngei mai ho ka chiar dikem ho chu tam theyang ber lo view sakula tam theyang berin in lo thedar sak turin hei ama nge na so ma cheu zai tura somin du chuan keima emo lps office a inlonga event maidonia phone anei ri silova ti pukros fans kanom chuanin phone man tuak sak te po ngai mai thei hei music hi drums programming hi Victor Das Scavenger ti sakania guitar le bass guitar hi El Nathan Ralte 12 years old atia El Nathan hi pu Victor fa pani tura ka ngai ngota puiveu tura ka ngai ti chuanin aron sob na angkianin tam theyang ber lo the dar la hi description a link ki karon da dona in lo share sak donia ka video hi ni lovin kimi engeni original ki in lo the dar sak vek donia kan lu tang o puiveu tura ngai Loksin pukros aki khriat so zok kania tuna si zong den khianin zai thiam lar mai Dire Straits khanin ka ria Dire Straits kha samsei guitar nena zai o thin kha khami ne han pukros aki asam an lukum lo ta se guitar a per chunga a zai zong den khan in nan de wan nei ka ti thin yu tai kon lai tang to khan ka lo ngai to thina Hallelujah. Hallelujah. Sual thầy nun nei lo tan cross ai lo tuara i chan dam na rau pui ka lo chang ve tae lom thu ka khil che katan itor na wahi bass ki kumsom pani mi lekina guitar nen khanin ati ania apui ka til to ka hela hi chord atam a guitar per thiam satlia timaila ka thiam ve soi te tan chon hela hi englo chin lo rem sakchi thei chi ni lowa chuwa chon akal kol na sa a chord kha a bass an lut tuk El Nathana Victor fa pani tura ka ngai ka ti kha alo ti ka ni chona pa chun view tu ro ka ngai a puilu tuk bass kal dan kha ka lo chang ve tae lom thu ka khil che ka tan itor na wahi Hallelujah. Lalpa ka phak ning long che vahan ori ngoi tak kum khwa cha twa ni bass tu nalutuk
phút lệ à trăng chuan khó ngày đã ban cho kinh Và thì tiểu về Pucross te cho nuôi trái bên cái thế tiệt lóc xin te khó ngày đã ban cho kinh mình lâu quang quang chế long chân muốn trắng hiền in nè na cả lâu hồ mê Hallelujah lalpa ka phak ning long che kum khwa cha thwa ni kinh rong rong nên sẽ môi liên tục el na thana future bright ka ti topa tin Pucross sai kha hei avazai thiam vong vong ve ala thu chon min ne lu tuk ti tur phei so om lo mai thei amai ro chu amai zai thiam ni kan hriat te amai lar to ni kan hriat ten ron sa se he lai chu anin me ve ka ring lova Pucross ta ngoi ko hining ka ria keima po he la le Pucross ai chu tian ain ko prem thlap chu tiang vel chu ni original lutna ani chu tiang chu a puilu tuk ala zolo do ni hi oh vocals and songwriter cross anamte bass and guitar el na thana kan soyang khan kum som pani mi lek kut nu tan chonin amoi ma ka ti produced by Victor the Scavenger oh the Scavenger record awan ti thathi em bu Victor hi chu aril ru thani mal som na dong tlak po ning ka ria oh andu tok potang